Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lunban Bandung, ulun tuan Tengku Haji Muniruddin dari komunitas tim Ajak Aceh Sangpan Medan akan membacakan satu hikayat yang berjudul Hikayat Perang Sabi. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, puja ke Tuhan. Oleh nibaknya selawat ke Nabi, oleh ke Nabi kerakan sahabatnya hikayat perang Sabi. Gesuruh perang sabilullah dehnya terang wahai akhi, firman Allah yang tersuci, firman Allah dalam Al-Quran. Ingat hai mukmin, firman Rabbi, perintah Tuhan Rabbul Alamin. Nebla mukmin niwa perang kafir ada mati dalam ibadat. Kon harka jalan rezeki tetapi ke jalan syurga. Ingat ada sona bagi badan suci lob syurga. Cid yang tembri atangon nyawang gejak tamang ubah perang lanja nebla kalu mayan sakri keyum syurga yang tertinggi. Bersuka hati bertat galak lebih nibah hak pote negeri di sinandu dalam Al-Quran. Firman Tuhan menanjanji, lain bak Tuhan wahai adik han sidrae putra banjanji. Nabuh lafain ke tauhid nada tabid wahai akhi. Oleh ayat nepegah nebla mecid ada tak perang kafir. Nak kemecak ke bunulung sedia drop senang hati. Tamu ungkihan ke name surat dileratakan beri oleh nebra bohongan surat lam le tempat Taurat Injili. Tema genap lengan Quran sinan hai abang surat nebli. Nak kong hati betu jalok nak gadah syok kedan peri. Lam nak tatem pubut suruh taja perang musuh kafe masuse menepret-pret salim dro bak mengkusut lo bunuh kajanji. Mahan tajak yang kan blo mahadu do siksa negeri misa firman lam Quran ngalun bayang wahai akhi. Hancit teduh buat pot Allah dumpat mudah perintah Rabbi bertata-tadu dum ketanyo lain nasa badai negeri. Pagetanyo kuasa nusat yud barang pan yuapoh kafe dalam Quran cid nepegah misa kisah ashabul fil. Yoh masanya wahai abang koh nyata terang penghula Nabi
Mentong Nabi lam kandung ibu tunyan hai dengku nyata Nabi. Jikun le kafe bahasa Mekah jilang kerla Kaabah suci dum temakot asonang kro hanjut sidro larang kafin. Onyan kehai po buta ingat bet tua tat ke perang sabi cicem ujun temanu suruh jeji paro si kafe asik jiram ngan bate ban anu rutu kafe musipru ada bumo kafe jipio dum dalam belang dalam padang wadi muhasi kafe mate dum sinaro malingkan sidro yang nak kembali medum naso pegah baprang oh jiriwang yan unanggri oh sarelu habaji pegah karunya Allah jipih mati dong ibarat wahi ado behna so temprang behana so temprang kafe dong ibarat wahi tengku be menafsu ke dunia ini be metangon gulunyu be jitem tung ubah hati mehantatem dum gutanyo nayuana sola illi rabbi penciptakeun drona mian Tuhan suruh nehan tatem paduli penciptakeun dro umat Muhammad bakal cita petole tatem jak mublongan tamukat tatem jak mat jaro kafe lam tapate penyang jikun cinta temtung penyang jibrik alah alah wahai tengku bak pihak nafsu yang kenanggri beta ingat kepot Allah peta dahsyat kenanggri oleh ayat ne pegah ne blau nakeh mira tamu ungki ada takun nafsu tuna han lagona taja prang kafe pemerdeka dro nak senang hati beta ingat wahai adoe baku tawa ku suruh Rabbi beta ungki wahai ado oh nutanyang pakrita suut pakan ulikot suruh Rabbi gujo adep ke penulang aleh pakiban jawab tabri beta ingat wahai ado Bandung getanya tawa bak Rabbi hadis Nabi jinolon bo bek metanggo jak perang sabi urang na kuasa ji metanggo kejihan roh surga negeri han ke naro keji negeri yang me keji tak takut me gedodot barang kari megebohji di dalam hat nak teringat wahai akhi yoga kenang ada batu boh metanggo japrang sabi tak cuba fikir hai tengku ber najut metanggo suruh Rabbi menyukai jut tak metanggo
Cuba cit otro maleng maut gejak cok nyawang suruh Rabbi. Dan cuba tatam getem nanti betapa but hai tungku bek metanggo bak suruh Rabbi lam yuhgah gebri badai tema. Bek menyesai dodo hai akhi riak di laut mengguncang-guncang di wadi riwang ubinai pasi gesangka jile ni bak Tuhan han gemeprang ni bak sabi nyolom tak dengar firman Tuhan dalam Quran bandung hai akhi nepe ingat mukmin bekle nanti. Maksud ba ayat fatasa fatarabasu prehai tengku yang han prang kafe menyohana prena kebala dodo telah tehai akhi. Nayom pre yang senegat kami tarat leba Rabbi yona lemar jeneba riwang pantaba prang sabi be melale ba arta kami talaba jen kerugi anengan jodoh be tacen sayang tati'u belakang wahai akhi. Bek tagasih ke kerabat gerakan sahabat yang han prang sabi lambek tahu ke tempat jroh bahle gadah butat meligi. Saudara ulun Bandung, mudah-mudahan kita juga beri semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat untuk tajak perang sabi, tak ikut perang sabi, tak bela agama Allah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.